tu ni chu sian mi phun Hriamtlai ve sumi RCSS le SSPP kari Chuak mi boibai nak le ani Kahdohnak kong karak chimlai RCSS chu sianram kul chunga mun akhwa mi Hriamtlai phu an si ra kap thajang he atlom lain thong hlei ni rong angai mi an si SSP zong chu sianram kul chung thiama mun akhwa mi an si ve ra kap thajang thong ri thang an ngai ve koram chung Hriamtlai phun halaka chun athong ngaingai mi an si ve atulio he mun ma control area ichu ruanga bitak ten ani kap chu ma an mi people zong an khwale an lo mun chu ataken ramlaka anjam ha tia thai se jun thani khat in ani kapi nihin ni tiang he petlai ten ani ka chu ma cha thakhat fai ani kap chang tina ka se chukong he petlai chun RCSS information officer major khamsan ni achim na ka chun tutan ani ka nak he lelhun timi tlang song sanga ase hi ka tlang he RCSS ni than liao pin conduct control chang mi ase chuka mun chu SSP ni rol an kan tim cha atu bantukin kanika nak hi ase tia achimve SSPP information officer major siphon han ni achimve na ka chun atu liao anika nak lelhun tlang he RCSS headquarter in mengzen hi lukrong alha nak mun ase SSPP headquarter in chun meng sang long asi tia ati RCSS khi kai mun an khwar sia chun andu tikpawa hriam nam nganin an kan ka kho cha kan security cha kan ro a hawi chu cha ronga chun kan dau na nak hi si tia achimve thongni kom lai suri diwa khan kora kaple SSP chu bitak ten an rak ikapi chulio chu RCSS ni chantha ani laki chuka lelhun tlang chu anak thum mi si tia thai si chuka huna mi khwami chiu khatien chimna ka chun wara kap ni SSPP chu anak bom nai RCSS chu bitak ten an dau na tia an chim SSPP le UWSA chu handio pin araktang ti jungzal mi alliance tha tak an si tia thai si atu bantukin koram kan bo ruak athat lo lio chan le Hriamtlai phudang vial ten ha ni kora kap chu bitak ten an dau choma na lewa atu bantukin anma le anma anika mi konga hin koram mi pizong an lung nuam lawin an chiao tia thai ase akan leng tu vial ten an dilak chunga lunglop nak tampi kan ngai